tiaskan rarasan biri-birisi bermakanina. Olah pemersik ukurndu bagi nini-ninindu, tupungi meriba di gurun pasir masa, ijahi subaina dengan hiu jina aku. Amin na penggo idana perbahanan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kata Tuhan tetap serasa lalang. Kata enda masih goi beritakan man bandu. Tuhan kaperas kam ogen ibas Injil sebadianari rikutkan Lukas. Maka nina rasul-rasul iman Tuhan pegege himin kini teken kami ngaloi Tuhan adilit kini tekendu sengkebuak sabilah dia bahan si kata kenduman batang arah enda meruah lakam suaniken badu ibas lawit jana minter be ikut kena kata duwe adi sekalak ibas kam lit suruh kendu sangana nenggala entah be remakan biri-biri muli kencaya jumanari minterkin idilondu yaman tentulang tapi nindu pesikap makanku erbenting kibul kam jana elayaku kencakulah maka banci kaman ikata kendukin bujur man suruh kendu adi dalin kena grina kewajiban bagai pekam ading loi dalin kendu krina kewajiban lu nindulah kami enda suruh-suruhan silar guna kewajiban kami ngenca idalinkan kami kata Tuhan. Ikatakan Yesus manajar-ajarna maka lalak ngelit kalak si pelalarkan kempak kalak si ngelakukan pelalaran ikatakan cilakama sebab kalak enge sirbahan kalak stepan dosa madin batu kilangan ikatkan ibas kerahuna jenari ia mungkin kulawit murid-murid sedar
maka kuga pelit ngerusur kalak sirbahan pelalaren. Maka pada Yesus man muridai gelah lalak git ngalemi adilit kalak sir salah. Tapi nak kala ngejapken maka mentahat kal mereka pengalami ras baliksa git pe usuren membalas kejahatan. Arak siema kerina murid ngeteh maka kini terkena lemah dengar dengan berat mendalinkan bedah Yesus saya. Arkitekan si maka nina kala Tuhan pegege imin kini terken kami. Peminduan murid-murid teridah mulia, tapi nina Yesus adilit kini terken dua sasengke buah biji sabilah dia, maka banci kata kenduman batang arah endah meruahlah kam suanken banu ibas lawit. Jangan minter pe ikut kena kata gue. Biji sabi ema biji sikitik nakam. Batang arah ema batang kayu sigalang ras pabukal. Itu rukun Yesus alu tangkas. Maka kini teken lau kal karena ngelakukan perkara-perkara sirjin, tapi karena pengendal sendiri ras kesatian mendalinkan perhatian di bata. Siema si tuduhkan Yesus arah kerina gilukna. Adialo pengenahanan mata manusia tempat melala perbahanan sirjin si bahan Yesus sekumatena janah matena pe sekal ngerina dipersilangkan. Tapi alu mata pengenahan Yesus maka ia tetap setia mengikutkan perhatian di batas sekmate janah ema kini terkena si panggukna. Kini teken ema sumbel pergegeh dalani gelung si ugapa pe. Kini teken sebagai rupa nama si perlu dipindokan kerina murid. Itu diken Yesus andingan karena skala Tuhan ras juak-juakna dong kencan dalin kendahinna labulit yarab kena pengatakan bujur arah Tuhan nanari. Ia ngendeskan diri ngelai Tuhan najine asa gegehna. Isahkan Yesus peman murid-murid gelah rukur karena pengelaan kini teken. Pengelaan kini teken lalit balengna. Ras singelayai tetap ermetruk ukur alu mata diri sekala jelma silara guna. Alu bagai ia dauk arah mengganjang ukur. Bancin dahi kendahin si mahuli labo jadi asam remengga ate. Ngakap ngaruh ras dalan menggegek mindau gelah ipelapang Tuhan kaisi surakena, tapi dalin gejapkan lias ade Tuhan sirbahan maka ngasuh dalin kendahin ngelai. Buah ras pergegeh kini teken melala si jumpai ibas pustaka si badia. Ijai iturikan karena jelma-jelma sir kini teken si pakuh. Kegeluhan gereja idemi alu kalak-kalak si badia si jadi usihan karena rekini teken ras ngelai. Tokoh-tokoh kini teken enda labun cidahkan kini teken na arah dahin-dahin semua hantu, tapi arah kesetiaan ngikutkan perhatian Tuhan. Sekalak rahib ternipi, idahna sekalak malaikat mabas ada tendang gara ibas tanah si kemuhen, jana ibas tanah si kawes ada ember si demlau. Nungkun rahibe kainge tendu si bahan du alusi nina malaikate alu tendang enda ateku nutung kursindu si surga jana alu lau enda ateku nimpeti api di neraka. Nungkun rahipe engkai makai buat dua tendu kriahan ku surga
jangan ngagui kebiaranku ku neraka. Jawab malaikat gelah kuidah ukurundu situhuna mandi bata, entah kin tuhu tutusnya kelendu mandi bata. Sabacikap pengendesendu ras pengelaindo sedekah henda guna ndatken surga ngenca, ras biar ndabuk ku neraka, tapi kelendu mandi bata lah boleh. Kini tekenta teridah ibas pengelan ras kesetianta dalinkan praten di bata. Sedama si lakukan Yesus ia reh guna ngelai pengelan ras kini teken saradalanan bagi penggual ras gendang penganaki. Kini teken rebahan kita ngedeskan diri kempak Tuhan ras menjemba kita guna ngelai. Kini teken sebagai rupa nama siniarapkan Rasul Paulus siman piaranta. Kini teken jempa kita ardahin lar leja-leja janah ngedeskan ulihna kempak Tuhan. Sima ipetangkas Habakuk jelma sebenar ngeluk arkiteken kini tekena. Amin.